Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Usemput Menteri Rangbak ke Jela ubak Preston Tensong ulapan syai baka jing yai light jong ke Sorkar Jela ya ke Yeng Kashari Civil Court ban yakun ya ke Mokot Duma halor ke Themator ke Dei Namarba ke jing ya kaja kam Dei Satya halor ke Jaka Puta. Kayeng bishar jong ke Meghalaya High Court haka hukum bakala penmi haka khatsan terik urempang arjar khat kendai kala batha ya ke Sorkar Jela bat ya ke Harijan Panchayat Committee ban yakun no haka Yeng Kashari Civil Court haka bayadai bat ke jing ya kaja halor ke Themator kabadon ha yomolong. Ubak Preston Tensong haka jing keren bat kilat patai kubor haka laitrik ujeliu arjar khat kendai ulayatu baka Sorkar Jela kala shimkhia bahaya kani bat ulayatu ru baka Sorkar Jela kan yaj baik syakhamat ban penkenria ya kijaj benrio Harijan kibasa ha Themator tangba daka bayaj kat kum kelenti jongka an. Tao nghĩ quá bằng verify ya kinong trejungi kidon kan no genuine namar bamta no biasa ante ni kita su kenang ta ngingi kwa bangin ai ke protection ko babian ngingi kwa ban provide ke jaka ya ki babian bat kita kidai kibase kilain kibasa kiladon hamni kale kata kali bijing mutu that is our intention the we need location the relocation boleh ngin kam ke relocation namar sakum kapo telah review ong mementah ba ngimpuak ban mi abang ngingi ong bagi itu ba kam long helni the you tell me cái vấn đề chúng ta takut kan lek ini kan ong yes it is fit hi ni dia masuk tu baik negara kita ngopi nak yang jongi as of today balai ni tempat lek siaka civil nomor ba we take it ba come down dispute okay the question of dispute does not rise the land belongs to the Shillong Municipal Board to kayak kecing ni kita beri pada bagian air kerja balai ke meaning there's something wrong belum kita balik gimana and this is the last time kepada direction yang anak kalian juri dan ada orang api ingin memikirkan ia kena issue detail nama ni negara government we are sincere enough and we are going to go ahead more tambah of course we have to win over ia ki handle speaking kita buat bangi lomba kan lomba kabangila kalong baik it is legally done but cannot successful and one for all it has to be like that bang ini kuang ban identify kinu ki belum genuine but kitu ki belum genuine kiba sah bat ngi prior ya ka agreement bahaya sign yang pada Shillong Municipal Board but usin melin kata ukat kendai sebab sadhusa 1954 ba uai kata bejaka ban sna quarter ban sna quarter ke habak ladon kata te plak sutu kemopi plak sutu saya kedar ba ka question ban ong ka dispute kamdon te menta ka bangini kwa nakalian jong ke government kalau mengikwa dan verify haba menta sunang ni kibri nang bo nang nu kimi ne kita ki bagi bedai hok yo kun chomut dan ne apomut dan ne kasamut tengi kwa bangi apili ki bagi deban ai wan sikamu disebut pendiam ki pot kisla ai ya ka certificate jombi kababit kebabian nang bangi ni ko government mengopi kwa ban streamline ban ikwa ban penbit penbiang ya ki hakur komedi bagi dei ki brewe kira-kira gini ni pak ban penbit penbiang nama kata ke cakap mengopi piru klayo i baru wilayah tempo ni bakalong unhealthy very unhealthy. Nomor uno, rightly or wrongly, udon hok oleh sekut. He is entitled to go to court. Lalu berkelaro ulai di sekut. Ubam berkelaro ulai di sekut. Tapi kata dia handle kau, kaba ultimately habakan don nak court. Ni nak kalian jumi, nak kalian government, nak kalian ke high level committee kamu ni haban persen cuai isu soal. Nak kalau mau pingam batai ya lor kata kebiasa dia court. Dia ka an kan tiket by isul but hakaw kaduk nga isken manginyo ya persok rate banum day kung tamo pi katang la day bandak kakam kasi kadot ko ha nga ni kren bat kiseng bahalang do bli kisutu ngopik don khor
Layan katu Miki Di pelatih ini lah ileng pun support teng aga first hearing upan por beriu. Teng si benai upan por, teng arbenai upan por. Di pelatih itu bahasa kamput kalau hata. Di Jakarta pada dengan mak ben gubernur mungkin tambah ngat ngin nakalian ke sokar, nakalian ke high level committee ni, buat dia andi asumsi ini. Dalam menurut dia banolah solution kalau.